Murao tariki 3 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026 kuva amasaha mu gitondo kugeza kuri amasaha y'igicamunsi bikomeje guhindura isura ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho imirwano itagirangira. Rimwe turagira ngo byashoje, ubundi tukagira ngo agahenge karaje. Kumbe mu ishonda rimwe cyangwa se access zimwe imirwano irongera atangiye, nyuma y'uko mu minsi ishize twumvisha urugamba rwabereye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bimwe na bimwe, hakaza kubaho icyo twakwita nka tamor, agaheko kuba nta mirwano irimo kuba. Twibwiraga yuko wenda ari urugamba rubaye rushyizweho akadomo cyangwa se imirwano irangiye, birongeye bitunguranye mu buryo bukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, mu nzira zigana mu byerekezo biva muri Kivu y'Amajyepfo ugana muri Manema cyangwa se Tanganyika. Hakomeje kumvikana ihangana ritoroshye hagati impande zombi. M23 na MRDP twirwaneho baravuga ko bafashe agace kamwe mu duce dukomeye cyane two muri Kivu y'Amajyepfo, ngo banajya mu gace gakuru ka Kilembe, ngo bamaze gukotsora no kurimbagura abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo, kwa isomo riremereye cyane rya gisirikari no kubereka yuko ntacyo bashoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 yibanze kikurikira, muri make ikora ibyishaka nta wihagaze hejuru, ikishaka ikigeraho, urugamba rurwayo kandi gutsinda yabigize intego. Ni M23 yongeye guhamya cyangwa se bari kwihamiriza kuri rezo sosiyo iby'imirwano yakoze. Ndabikubwira uko biri kuvugwa, nyamara ku rundi ruhande mu buyobozi bwa Rukenge bwahakanye amakuru bwa Rurenge, si Rukenge, ni ubuyobozi bwa Rurenge bwahakanye amakuru yavugaga ko M23 yafashe aho ngaho muri Rurenge. Ndabubwira uko byagenze, ko byabanje gutangazwa ko M23 yahageze, ubuyobozi bwo muri kara karere bwaje kuyakana gute, ndabikubwira byose. Ariko iri tangazo ko rikomeye ni imyiteguro FARDC muri kano gace k'ikazi. Twari tuzi ko noneho M23 kuba biri kuvuga gutya, twakizera yuko umurwano ugiye guhita wegekwa kuri FARDC kirukankanwa gatigazwe mu maboko ya M23. None ndebera, ndaje mbikubwira. Genocost ni jenoside yakorewe abakongomani muri Congo, ngo ni ikintu bateguye. Tshisekedi yarifuza ko u Rwanda rwagorwa ngo ruzicuze ubwicanyi bwabereye muri Repubulika ya Congo. Muri kano karere tugize ibihugu bibiri byemeza jenoside. U Rwanda rwemeza ko habaye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, hanyuma na Congo ivuga ko habaye Genocost imaze guhitana abarenga miliyoni 10 muri kino gihugu, kandi byose ugashyirwa ku mutwe w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko iyi Genocost yo muri Congo ari igihimbano, ni ikinyoma ngo cya politike cyo kujijisha amahanga, ndetse ngo ni igikorwa cyahimbahimbwe kidafite ukuri nka gukeya. Ndakubwira icyo u Rwanda rubivugaho. Hanyuma si ibyo byonyine, nyuma yuko u Rwanda rwakanye yuko nta Genocost yabaye muri Congo, bamwe mu banyamerika bakomeye batangiye kwemeza ko ari Genocost itagomba kuzasubira ukundi. Umwe mu bapasitori bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaye mu mashusho yifatanya n'abakongomani bose mu gihe cyo kwibuka inzirakarengane zazize ngo Genocost muri Burasirazuba no mu gihugu cyose cya Congo muri rusange, nk'igihamya kigaragaza neza ko ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gutera intambwe bemeza Genocost. Wibuke ko jenoside yakorewe abatutsi muri Amerika ntabwo bayemera, ndavuga nka leta muri rusange, bavuga ngo ni jenoside yabaye mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi gutyo muri buryo officiel. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabyemera. Hakibazwa impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka ingana gutya banze kwemeza ikintu n'amahanga ubwayo yemeje, cyangwa se n'umuryango w'abibumbye ubwawo waje kuvuga yuko babyiboneye neza n'ibihamya bihari. Aho ugeze uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikazaruciye rukamera kanga kwemera iby'iryo jambo cyangwa se iyo ntero ivuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Naje nabyo tubigarukeho. Hanyuma ariko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bavuga ko yaganiriye n'umuyobozi umwe muri twirwaneho yitwa Fred Kaniki, baganira ku bibazo by'umurasirazuba bwa Congo ndetse n'ibibazo byo muri Minembwe. Wari ubizi ko ikiganiro cyabaye hagati ya Neva ndetse na Kaniki. Reka nze byose mbikubwire muri aka kanya, ramenya byinshi uko byose biri kuvugwa, nta kimwe dusize inyuma, ahubwo byose uko bizakabaye tubigarukeho, tubivugwe byose uko biri, uko ibintu bimeze byose. Yewe ndo Mungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze kuri mwese gutera bamwe biri kuvugwa byose uko bizakabaye ku butaka bwa Congo. Maze unyemerere izaya makuru tuhere ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina, aho urugamba rukomeje kubera isibaniro
ndetse hakavugwa amakuru abandi bakaza bavuga ayo makuru mu bundi buryo abandi bakaza bavuguruzanya mu rwego rudasanzwe. Vuga ko M23 twirwane yafasha agace banagira mu gace ka Kalembe ho muri Kivu Amajyepfo mu mirwano itoroshye yahuje impande zombi. Na makuru anavuga kandi ko habaye indi mirwano hakurya ya Rwiko ahitwa kwa Heli mu bice byerekeza muri Gitumba nyirizina. Bivuga ko imirwano yabereye muri Rwiko yatangiye ku isaha y'isa 8 z'amanywa tariki 2 z'ukwezi kwa 8 itangijwe na M23 yarasaba kuri position ya FARDC Wazalendo kwa Heli, ariko amakuru akemeza yuko ibyo ngibyo mu kuba FARDC na Wazalendo bahise batereka imbunda zabo za machine gun ebyiri ku misozi eteganye cyangwa se udutaba duteganye barasari guturuka M23, ari nako kandi bamwe mu basekere ba Wazalendo aribo bagiye ku mirongo y'imbere bahangana na M23 birangira ngo bayirukankanye. Mu gihe byari byanje kuvuga ko M23 yashakaga gufata iyi position umaze ifungura amarembo yo gufunga urujya n'uruza rw'abasekere ba FARDC na Wazalendo bazamuka hafi y'ishyamba rya Rukenia bajya gutanga umusada. Uriyo byangaza kunda agace basigara bemeze yuko umutekano urimo aribo bawutanze, nubwo amya neza cyane ko nta kibazo na kimwe gishobora gutera umutekano muke muri ako karere. M23 byaje kurangira icyo yibwiraga kitagenze neza cyangwa se position bashakaga gukoreramo ibitero bitagenze nk'uko bari bavyiteze kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze birangira aka gace nyirizina ka Rwiko kabereyemo itutumba ry'imbunda. Hanyuma ariko nanone nubwo ibitero byerekezwaga muri Gatumba, amakuru aremeza yuko ajya kwicyonyo bitwa Umurage avuga ko agace ka Kabanju kuri ubu ngubu kari kugenzurwa byuzuye n'ingabo za twirwaneho MRDP M23 nyuma y'imirwano ikomeye yahuje izi ngabo zibumbiye muri F23 hamwe n'ingabo z'u Burundi zifatanije ngo na FDLR, ariko bashinjwa gukorana na FARDC Wazalendo mu mirwano itoroshye yabereye muri karakarere. Amakuru avuga ko Kabanju yafashwe na M23 ku isaha 11 z'umugoroba ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8. Ibi nubwo bitangazwa n'ikindi kinyamakuru cyitwa Radio Umurage, ntahigeze hasohoka raporo cyangwa se itangazo officiel rya M23 twirwaneho cyangwa se ngo hasohoke iryemeza iby'amakuru ku ruhande rwa FARDC avuga ko batakaje Kabanju bizako kanya mu gihe byatangazwaga. Gusa nyirizina byemezwa neza ko muri Kabanju ko kumvikanye urusaku rw'imbunda ariko rutamaze umwanya munini nk'uko byatangajwe no ku ruhande rwa M23, nk'uko abaturage na societe civile zatuye babivuga ngo ntabwo bigeze bumva ibitero biremereye cyane bivuga muri ayo masaha by'igihe kinini, nk'uko benshi babishumangira yuko yego humvikanye ibitero cyangwa se humvikanye imirwano, ariko uburyo bavuga ko yagenze biratandukanye. Imakuru gikomeza kigira kiti amakuru agera kuri Radio Umurage avuga ko agace ka Kabanju kuri ubu ngubu kari kugenzurwa byuzuye na AFC M23 twirwaneho kandi barakomeza kugenzura. Kumbe ubuyobozi bumwe mu buyobozi bukomeye cyane mu karere buhakana iby'aya makuru ni umuyobozi w'akarere ka Fizi Kalonji Badibanga Sami yasabye abaturage ku cyumweru tariki 2 Kanama ko amakuru avuga ko amakuru akomeje kuvugwa ari ibinyoma badakomeza kuyizera, ngo kubivuga ko hari abarwanyi ba M23 bageze muri Kilembe ndetse n'ikico gikuru cy'umurenge wa Rurenge ngo akaba barakigezemo. Ibyo ngibyo yavuze ko ari ikinyoma kidakwiriye kwemerwa na gatoya, ndetse agaragaza ko badakwiriye kumvira na gato ibitangazwa na M23 kuko ngo bishobora ko ari manipulation cyangwa se bitari byo, atari ibyanyabyo ku buryo badakwiriye kubyizera kuko bitarimo ukuri. Aya makuru yemezwa n'ubuyobozi bwa Rurenge hariya bashimangira cyane cyane yuko ibyakomeje kwirakwizwa kuri les réseaux sociaux bitari ukuri, ndetse gukomeza kubyizera ubwabyo bizatuma abaturage bagwa mu katego k'akamashu ko kwizera ibinyoma mu gihe nta kuri kubirimo nk'uko bigaragazwa n'abayobozi. Mu butumwa bwagenewe abaturage, ubuyobozi bw'akarere buvuga ko amakuru akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekeye iterambere rya M23 muri aka gace ari amakuru mpimbano nk'uko bivugwa, ngagamije gutera urujijo n'ubwoba mu baturage gusa, ariko atarimo ukuri na gukeya ku bijyanye n'urugamba nyirizina rwabereye muri iyi position cyangwa se muri aka karere, nk'uko byavugwaga bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23 bakaba ngo batarahageze, nk'uko byakomeje gutangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri aka karere, nk'igihamya gishimangira cyane cyane ko FARDC na Wazalendo ahubwo bo ubwabo bakomeje gucunga neza agace ndetse no kugatangira umutekano cyangwa kugaha umutekano bizuzuye bitandukanye uko byari bimeze mu minsi ishize.
Umuyobozi kandi yemeza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC ishyikiwe n'imitwe ya Wazalendo zikomeje ibirindiro byazo kandi zikomeje kurengera ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'igihamya kigaragaza neza cyane ko ahariho hose muri Burasirazuba bwa Congo azakomeza kurindirwa umutekano n'ubuyobozi bwa FARDC cyangwa se n'ingabo za FARDC zishyize hamwe kugira ngo amahoro aboneke muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo bwuzuye, nk'igihamya nanone gishimangira uburyo FARDC cyangwa se igisirikare cya leta ya Congo kitaye ku kurindira umutekano abaturage b'abasivili ndetse no kongera kwemeza neza uburyo muri kino gihe bizongera gushimangirwa ko M23 yari izi neza ko byanga bikunde FARDC ngo nayo yambariye urugamba. Ngibyo barabize ko baravyirengagize ko gutunda kuzakomeza ubibona. Nkuko rero bivugwa ubuyobozi bwa Rulenge apana Rukenge ni Rulenge buvuga ko aya makuru akomeje kwirakwizwa kile zose nta kuri kurimo. Mu itangazo rye Kalonji Badibanga Sami akomeza gushinja M23 gukoresha igisirikare cy'ikoranabuhanga kugira ngo bakwirakwiza amakuru atariyo, uvuga ngo réseaux sociaux ngo nka kimwe ibikoresho byabo byo ku rugamba. Anavuga ko hari abanyamakuru bamwe na bamwe bitabiriye ubukangurambaga ngo bw'ibinyoma, vuga ibintu bitabayeho, bakayobya uburari, bakavuga ibidahari, bakavuga kimwe ku kindi ariko kitari ukuri ku byabaye kuri terrain. Niyo mpamvu Badibanga avuga ati mwirinde cyane cyane amakuru y'ibinyoma komeje gushyirwa kuri réseaux sociaux ntabwo ari ay'ukuri. Ubuyobozi bw'akarere bwasabye kandi abaturage ba Fizi n'uturere tuyikikije gukomeza kuba maso, kwirinda gukwirakwizwa kw'ibihuha no kwizera amakuru yemewe mu miterere y'umutekano muri ako gace. Gusa ariko nubwo buno ubuyobozi buhakana ibya makuru cyangwa se iby'iterambere rya M23 byo gufata kano gace no kwigarura imwe mu midugudu yawo, ibisa nk'ibingibi byigeze ko n'ubundi mu minsi ishize maze M23 gitangaza ko ari agace runaka bafashe, bigakanwa na leta ya Congo cyangwa se igisirikare cya leta ya Congo kikabihakana, ariko mu gihe runaka bikazagaragara neza cyane ko icyavuzwe ari icyanya cyo kuko agace kafashwe na M23 mu gihe runaka amaze gutimbura FARDC no kubirukansa, ukongera kugaragara neza cyane ko bigaruriye ako karere kandi aribo bari kukagenzura mu buryo bwuzuye, nk'igihamya gishimangira cyane cyane ko M23 hari ubwo bavuga ngo bafasha agace batari bagafata ariko bari mu nzira baje gahunda ari uko kigarurira koko nk'uko bagiye bavuga yuko byange bikunde ubutaka bwa Congo bwose burimo FARDC bazabavana Amerika ngo bazigarura ibice byose, bazigarura Burasirazuba bwa Congo bwose babugenzura, atariho gusa ahubwo n'ibina ngombwa bagere no mu bindi bice bishyiramo amahoro n'umutekano bavuga ko yabujijwe na FARDC n'abazalendo muri ibyo byerekezo byose. Kuri ubu rero amakuru akaba ari gushimangirwa neza bizuzuye n'abarwanyi ba FARDC na wazalendo bati Rulenge nitwe tuyifite, Kalembe ni murimo, ni kinyoma cyambaye ubusa, kandi abaturage birinde izo mvugo zanyu zo kujijisha ngo hari agace murimo kugenzura twari turimo yishwe ntako. Tuve ku bijyanye na front line cyangwa se imirongo y'imbere ku rugamba, tuze kuri ibi nabyo ntabwo byoroshye, bisa naho nanone ari rugamba n'ubundi mu buryo bwa diplomasi na politique hagati ya Congo n'igihugu cy'u Rwanda. Urugero, Congo ishinjwa n'u Rwanda gucumbikira abajenosideri abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nk'uko u Rwanda rubivuga ko bahungiye muri Congo ubwamo Mbutu Sese Seko yitwaga Zaire icyo gihe, hanyuma bagahabwa ibikoresho bagakomeza gufashwa n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange, nubwo habaye ibikorwa byo kubasenya ntibabarimbure ngo babamare, abategetsi bagacisikira n'icirumbo bwagerwaho noneho bukaba ubwo kwatera ingabo mu bitugu kugira ngo bakunye gunganya umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo ubutegetsi bwose bwa Congo bwabayeho ubwabo bwo gufasha FDLR. Kisekedi Chilombo ahakana ubufatanye bwe na FDLR, ahubwo akavuga ko ari muri gahunda gusenya umutwe wa FDLR kugira ngo Congo ibone amahoro. Icyakora Congo igashinja u Rwanda kugira urwitwazo FDLR, u Rwanda rujya muri Congo gusahurayo no kwica no kuri ibikorwa by'ubwicanyi muri kino gihugu cya Congo mu myaka yashize. Icyo gikorwa cy'u Rwanda muri Congo nicyo Congo bise genocide, ubwicanyi bwakozwe nkana n'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Kabone n'ubwo hari andi mazina y'ibindi bihugu kunze kuvuga muri genocide, ariko ba nyirabayazana b'ibyo byaha bivuga ko ari u Rwanda bwakoze ubwo bwicanyi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuva rero u Rwanda rwatangiye gushinjwa iyi genocide muri Congo, bamwe batangiye kubona neza ko ari uburyo bwa diplomasi bwo gusibanganya burundu ndetse no kuvana amateka y'igihugu cy'u Rwanda ya genocide yakorewe Abatutsi. Kubera iki? Byonyine imibare igaragaza neza cyane inkubwe nyinshi y'ubwicanyi. U Rwanda ruvuga ko muri genocide yakorewe Abatutsi hishwe byibura abarenga miliyoni 100, abarenga miliyoni 1 ho gatoya mu minsi 100.
mu gihe Kongo ivuga ko ubwicanyi bakorerwa bumaze imyaka irenga 30 hamaze gupfa barenga miliyoni 11 z'abaturage. What the hell? Bakavuga ko ubwicanyi bwose bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda zivugwa ko zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. Wait, u Rwanda rwahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi rugiye gukora jenoside muri Kongo? Ibintu ntabwo bizumvikana. Bamwe babona neza cyane ko ari propaganda iremereye cyane yateguwe ku rwego rwo kwihaniza u Rwanda, niyo mpamvu ngo wayise kinubi. Gusa ariko bisa nkaho bitewe n'uko raporo nyinshi Human Rights Watch, UN Group of Experts, Amnesty International n'indi miryango itandukanye yagiye igaragaza ko hari ibyaha u Rwanda rwakoreye muri Congo bishobora guha urwaho rwo kuba genocide ishobora kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga. Kandi ibyo byabivuze neza cyane gushyira mu kangaratete u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda bwa FPR baba bashinja kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, jenoside yakorewe muri Congo, nubwo bivuga ko bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, nayo ariko bamwe bakomeje guhakana bakagenda bayita amazina atariyo bayipfobya, nubwo gupfobya jenoside bigize icyaha. Ibyo mujye mubyibuka. Rero kuri ubu ngubu genocide yabaye indi nkuru do. Uyu ni Patrick Muyaya ati Perezida wa Repubulika n'abaturage be bo muri Kinshasa no mu ntara zose bateraniye hirya no hino mu muhango mu birori byo kwibuka ubumwe n'ubufatanye ku baturage bacu bose abahohotewe n'ubugome bw'Abanyarwanda. Ngo nivuga ngo ni jenoside yakozwe n'u Rwanda, ngo n'ubugome bwakozwe n'Abanyarwanda. Akomeza agira ati amahirwe duhuriyeho hamwe nayo kuvugurura kuri wa 2 Kanama 2026 umuhigo wacu wo kurangiza uruhererekane rw'urugomo cyangwa ubutabera ndetse akaboneka n'indishyi. Ngibyo ibintu bitatu ngo bitegerejwe mu cyitwa genocide. Nuko habaho guhagarikwa k'urugomo rukomeje kuba ku butaka bwa Kongo, aho mu ijambo rye Tshisekedi Tshilombo yavuze ko na n'uyu munsi abakoreye jenoside abakongomani bagikomeje kwikura muri Burasirazuba bwa Kongo, aribo Rwanda rwitwikira ingwe 23. Icya kabiri ngo guhagarika urugomo rero, icya mbere guhagarika urugomo, icya kabiri ngo gutanga ubutabera bahohotewe ku buryo nyine abagize uruhare muri ibyo byaha bagomba gushyikirizwa inkiko. Icya gatatu ni gutanga indishyi kuba hohotewe ku byangiritse byose muri Kongo. Reka twipoze amagambo make tuvuga yuko ibintu Kongo ivuga amahanga byemeye, wenda Leta z'Ubumwe za Amerika, Abafaransa, umuryango w'abibumbye bakemereye genocide koko yabaye muri Kongo kandi ikozwe n'u Rwanda. Reka tse kuri amagambo atatu Kongo yifashisha: guhagarika urugomo, ubutabera n'indishyi. Niki cyavamo? Guhagarika urugomo ivuze gusenya M23 ku buryo bweruye, buryo itazongera kuzura umutwe. Yes, yego. Kabiri, ubutabera ni ugujyana mu rukiko buri muntu wese bashinja kugira uruhare ku butaka bwa Kongo. Uwo ruhembe rw'imbere bakunze kuvuga cyane nta nubwo ari Colonel Nangaye Bello, nta nubwo ari Sultani Makenga, nta nubwo ari abandi basirikare bo muri M23 na Sematamba bo muri Twirwaneho, bavuga James Kabarebe kuko yigeze kuba n'umuyobozi w'ingabo za Kongo, muravyibuka. Ndetse bakavuga n'abandi bategetsi bakuru mu ngabo z'u Rwanda no muri politike y'u Rwanda kujya mu butaka bwa Kongo. Ibyo Rwanda bavuga ati ibindi manipulation, n'ukuyobya, n'ukujijisha, n'urwango, nagaru ukuri. Ubwo numva ngo ubutabera, wibuke ko muri iyi minsi ishize Kongo yajyanye u Rwanda mu butabera mu rukiko rwa ICJ, International Court of Justice, kugira ngo u Rwanda barucire urubanza ku byaha by'ihonyabwoko cyangwa se by'ihonyora y'uburenganzira bwa muntu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone bakaba barashyize irindi tsinda yukurikirana ngo ibyaha byose byakozwe n'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bashaka kuzashyikiriza nanone ya ICC, nanone urukiko mpanabyaha rwashyizwe cyangwa se rukorerwa Irahe mu Buholandi. Si byo gusa, Kongo nanone ikomeje ibikorwa byo gukusanya amakuru, amazina y'abantu bose batakaje umugongo ku butaka bwa Kongo kugira ngo bajye biyukwa buri mwaka. Muri make ni Remembrance Time, igihe cyo kwibuka inzirakarengane ngo za genocide ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Avuga ko ibingibi atari urucuruzo, ahubwo ngo kugira amateka amenyekane cyane. Muyaya ati ubuhamya buteye ubwoba bwo mu bihe byashize bwatwibukije ubugome n'amahano yo muri iki gihe, aho abaturage bacu bagituye mu bice by'igihugu biri mu maboko y'abanzi. Akomeza agira ati ibi byaha byose bigaragaza ubugome budakwiriye bw'u Rwanda, umubyeyi n'abahungu we batandukanye banduye bagafata ku ngufu, bica kandi bagatsemba mu gihe cy'imyaka irenga 30 yose. Yavuze abahungu b'u Rwanda, avuze kuva kuri AFDL, CNDP, M23 akageza kuri Joseph Kabila Kabang. Abangabo bose n'abahungu b'u Rwanda ngo banduye
bakoze ibikorwa bikutaka bwa Kongo. Ibyo yanditse aho kuri X. Akomeza agira ati dushyigikiye Perezida wa Repubulika, tuzahagarika kwibuka abahohotewe muri uyu muco uhoraho ubugizi bwa nabi bushingiye mu kwigarurira ubutaka bwacu no gusahura umutungo wacu mu buryo bwa gahunda. Muri make ati tuzahagarika ibikorwa byo gura tubona isubirwamo ry'ibyo bikorwa bibi cyane ku butaka bwabo. Muri make enough is enough, ibyabaye birahagije, nicyo ashatse kuvuga. We ashinja u Rwanda kuba muri Kongo rwica rusahura, ngibyo bigomba guhagarikwa rero. Muyaya asoza agira ati abantu baragerageje ariko ntibigeze batsindwa, barakomeretse ariko baracyahagaze. Nitwibagirwe, ntituzongeye kubisubiramo, ntangira gukira cyangwa se yatangiye igihe cyo gukira. Aya ni amagambo y'umukuru wa guverinoma cyangwa se umuvugizi wa guverinoma avuga yuko gahunda Kongo ifite ari iyo gutsembaho cyangwa se kuvanaho urugomo bashorwaho n'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi hakabaho gutanga ubutabera no gutanga indishyi, gutuma ibyabaye bitazongera kuba, ndetse no gutuma amateka atazibagirana. Ikindi kandi ubutaka bwabo bagomba kububohora uri mu maboko y'abajenosideri. Ubwo niko bavuga. Ngaho da. None u Rwanda rwo ruvuga ko abajenosideri ahubwo ari aba FDL bari muri Kongo. Ari nayo mpamvu umuzi w'amakimbirane yo muri Kongo muri Burasirazuba bwa Kongo. Banasobanura neza cyane ko bigenze gutya abantu bumvishe neza inkomoko y'amakimbirane muri Kongo, bamenya neza ko umuzi ngari FDL yashatse gutsemba abatutsi mu Rwanda, bamaze kwitimbura ikimukira muri Kongo, yajya muri Kongo kongera gutanga izo genocide muri Kongo, ari nakisha kuja gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Maze abakongomani bakishyira hamwe bati ntabwo dushaka kujya gukomeze kwicwa, bakarwanya FDL ishaka kubica, ari nako u Rwanda gushyira ingamba z'ubwirinzi kujya birinde ko FDL yagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ubwabyo bakabyita ko ari genocide u Rwanda rukora muri Kongo. U Rwanda rutariko kwirengagiza amateka nyakuri. Ni gute twatera muri Kongo kandi ahubwo abaduteye, abatwishe, abatwiciye aribo muturanye nabo, aribo mukorana nabo, bica bameze nkatwe wanyu? None abasore babo ngabo bahaguruka ngo barwanye abo banyabibi, mukita ko u Rwanda rwo kurwana muri Kongo. Kongo iti oya, none murakana ko nanga mufite muri Kongo, murazifite. Bitazwi mpuzamahanga zarabivuze, umuryango w'ubumbye warabivuze. None mwaje muri Kongo gukora iki? Ni urwitwazo rwa FDL. Muri make kwiza amagingo yangaya muri diplomasi na politiki hagati y'u Rwanda na Kongo ni imijugujugu ku mijugujugu. Nta bwumvikane buriho, ni nkubita ngutikure njombe nkujombe, kuko kumvikana zaranze. Kugeza uyu munsi ibazwa ngo none ubu gusobanukirwa ibizaba hagati y'ugu zombi n'ibizaba rya, cyangwa se kumenya hezo ry'amatati bizaba ryari. Kuko uko bucya bukira hagaragara itandukaniro ry'uko ejo byari bimeze nuko uyu munsi bimeze. Nawe ujye ubibona. U Rwanda ruravuga ko rero Genocide ya Kongo ari ikinyoma cya politiki cyo kujijisha amahanga. Genocide ni inyigisho y'ubugambanyi yashyizweho muri politiki, igaragazwa nk'ukuri kw'amateka n'amategeko, ishyigikiwe na guverinoma ya Kongo iriho, kandi ikanatangazwa nk'abaharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nubwo itaremerwa nk'igitekerezo cy'amateka cyangwa se amategeko yashyizweho nkarengere kuvuga yuko ingiye ari genocide kuko yabaye ku butaka bwa Kongo. Mu myaka yashize igitekerezo cya Genocide cyabaye igice cy'ingenzi cy'ingamba zo guhakana genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse n'igice cy'ibiganiro za politiki hagati ya Kongo n'u Rwanda. None ngo n'uyu munsi wongeye kuzamura ibi ngibi. Uribuka ko genocide yakorewe abatutsi yagize amazina menshi, temba bwoko, bayita double genocide, bayita ubwicanyi buraho, ibintu byinshi byagiye bivugwa. Ariko ngo Genocide ni ku Rwanda ruvuga ngo yigeze none kuba igikoresho cyo guhakana genocide yakorewe abatutsi. Maze kwikubwira mu kanya gashize. None utuvuge ko Genocide bigiye kurangira itakaje agaciro. Abanyamerika batangiye kwemera iyi Genocide. Uyu ni Pastor Joel Austin wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangiye kwemera ku mugaragaro ko ari genocide yakorewe abakongomani kumva kwamaganwa. Nkuko bivugwa na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Amerika, baravuga ati ambasade ya Repubulika ya Kongo na Amerika muri Amerika na Kongo muri Amerika irashimira byimazeyo Pastor Joel Austin bw'ubutumwa bwe bw'impuhwe n'ubufatanye mu kwibuka miliyoni z'abahohotewe na Genocide. Bati mu gihe twizihiza umunsi wo kwibuka ku ya 2 Kanama, duha icyubahiro abishwe, dushyigikira indangagaciro z'ukuri, ubutabera n'amahoro, kandi tukongera kwiyemeza ko ubugome nk'ubwo butazongera kubaho ukundi. Barashimira uyu Pastor Austin wagaragaje nkiza cyane yuko ashyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye Austin, Pastor Joel yagize ibyo atangaza agaragaza neza cyane ko
bashyigikiye byimazeyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bashyigikiye abaturage bose ba Kongo bakomeje kwibasirwa. Ati muri aho nitwa Pastor Austin Joel, nishimiye cyane kwifatanya namwe uyu munsi, nkaza kwifatanya namwe numva umutima wuzuye impuhwe ndetse n'ibyiringiro mu gihe twibuka miliyoni z'abagore n'abagabo n'abana ba Kongo Repubulika ya Kongo abatakaje ubuzima bwabo mu binyacumi by'imyaka ishize ku bugome n'amakimbirane udashobora gutekerezaho yabaye ku butaka bw'iki gihugu. Reka duhagararane n'imiryango y'abahohotewe, ababuze ababo, abagizwe ingaruka, dusengera abo ngabo bavanywe mu zabo kuri ubwo bugome bukomeye cyane butabasha kuvugwa. Twizeye ko amahoro azaboneka n'ubutabera bukaboneka. Bibiliya muri Zaburi 34 avuga ngo Imana iri bugufi bwacu kandi ni umutabazi w'abari mu makuba. Isezerano uyu munsi niracyari iry'iteka ryose, nuko Imana ireba amarira yose buri muntu wese arira, kandi ubuzima bumwe ntibuzibagirwa nayo. Reka tuyifatanye n'abaturage bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Joel uvuze amagambo akomeye agaragaza ko yifatanije n'abaturage ba Repubulika ya Kongo mu kwibuka mu miryango yabo bazize Genocide, nk'uko yabivuze ashyigikiriye gahunda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe ati kuba rero hari abantu nk'aba ngaba batangiye kubyemeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni igitekerezo kigaragaza neza cyane ko bizasunikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwemera ko iyi Jenoside yabayeho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagira igihe kemera yuko koko ibyo Kongo ivuga ari impamo ku buryo yabishyigikira ku ruhando mpuzamahanga. Bigarukiye kuri General Neva waganiye ngo na Kaniki. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko aheruka guhura na Fredy Kaniki uri mu bayobozi bakuru ba F23 kana perezida wa MRDP Twirwaneho, avuga ko bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano biri mu gace ka Minembwe. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye na BBC Gahuzamiryango. Perezida w'u Burundi ubwo yabazwaga ku birego bivugwa ko ingabo z'u Burundi FDNB zagize uruhare mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge bo muri Minembwe, yahakanye ibyo birego yivuye inyuma. Yavuze ko ikibazo cy'ubwo bwicanyi aherutse kukiganiraho na Kaniki ubwo bahuriraga i Bujumbura nyuma yo kubanza kuvugana kuri telefone. Ati duhere kuri M23 baje Bujumbura inshuro nyinshi mu kujyana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo nta mirwano irinze kuba. None wahita uvuga ngo dukorana na M23? Yakomeje agira ati nta mezi arashira njyewe numyeho Kaniki si M23 yari Bujumbura tuganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe. Njyewe ubwanjye kugira ngo anarinda aza, telefone yanjye irafunguye, abantu turaganira. Yaranyandikiye abimbwira ngo twebwe turimo turica abanyamurenge. Ndayishimiye akomeza ahamya neza katari byo. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yabaje Kaniki uko byagenze kugira ngo bahinduke abanzi kandi bari basanzwe ari inshuti. Nkuko Ndayishimiye yabivuze, Kaniki yamusubije ati n'ubu ntabwo turaba abanzi, dushobora kuganira. Yavuze ko kuba Kaniki yaragiye Bujumbura ari ikimenyetso cy'uko atatekerezaga ko hari ikibi u Burundi bwari kumukorera. Yavuze kandi ko yamusobanuriye ko iyo u Burundi wabugamije kugira n'abanyamurenge butari kujya kohereza ingabo muri Minembwe busize abaturage b'abanyamurenge baba ku butaka bwabo. Ndayishimiye yongeyeho ko nyuma y'ibiganiro bagiranye we na Kaniki banze ko M23 ariyo yabateranije, nubwo atasobanuye birambuye icyo yashakaga kuvuga. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko atari ubwa mbere agirana ibiganiro n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri icyo gice. Agaragaza ko yanahuye na General Michel Rukunda Makanika wahoze ayoboye igisirikare cya Twirwaneho mbere yo kwicwa mu gitero cya Trône mu 2025, ndetse na Adele Kibasumba ngo barahuye. Yanavuze ko abanyamurenge batuye mu bice bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi nta kibazo bafite, mu gihe yavuze ko abari mu duce tugenzurwa na M23 ari wakomeje guhura n'ikibazo. Kugeza Fredy Kaniki M23 na Twirwaneho ntibaragira icyo batangaza ku byo Perezida Ndayishimiye yavuze byo kuba yarahuye na Fredy Kaniki, ndetse no kuba Kaniki ngo yaremeye yuko M23 ariyo yateranije Twirwaneho n'u Burundi, nyamara bari basanzwe ngo bibanira neza. Uribuka ko mu bihe byashize bigeze gushimira abarundi ko babarinze mu byitwa Gatafoka barinda ibitero by'abamayimayi. Urungu ariko akavuga ko abarundi barimo kubica.
ntirasobanuka neza kuri ubu ngubu ukurikije amagambo ya Ndayishimiye yatangaje. Ajya gutera Kamucerenge muri M23 na twirwana maze bagatangira kurebana ikinyori nabo, kuko ngo yagiye kubindushya byaba arakaga gakomeye cyane. Reka iminsi imbere duhakire byinshi nakiyatse byinshi tuzamenye ibitse byari byo, uko bucya bukira amakuru agiye asohoka tugiye tumenya ngo azanye iki. Ubwo bwe neza uw'amahoro mishamari be kuri wowe nibyo nkwifuriza.